pardon, rating lang kata kuya. Subscribe today. Okay. Ito kuya rakat sini lang. Na okay, read lang. Read pa na lang. Ito. Ano wait sa mga hindi read pa sa mga. Natin mo post. Okay. Read pa na. Sini sige ito lang ya ini hai oke dan kalau meningkat anda elang pa ya